Bene kaunti ya Kitui maelesia kulea kwa ni waneo thukumi wa Musumbi Dr. William Ruto balama weta amwe mama watho ma serikali yake kwibo kuthesia ngalama ya mekalile na komanda ya mwika mawe atama watho manzeve kumana na ngalama yolo ya mekalile na namba nene ya mwika kukosa mawea uyo kaitina Musumbi Ruto kumende kethia nyanya maba kupema Musumbi uthumuya wia Uhuru Kenyatta kulikanzamani yake maminista palaine ndiki tuime weta kana Ruto tawende kutambania na nduma ukwati wa yulu na kulwa nienende maki wango chaithio ala wa palawe kuneama leve atanosa usumbi maiweta ndesa kuikika na uneni wake wanasema charo no kutueleza Musumbi William Ruto pamoja na serikali yake nimeendea kutula motini ya mwika kuma kaunti ya Kitui kwa kwithia mateko ya nisema wathala madhani ya bindani ya uteti kana makathe sengalama cia mikalile pamoja kumandhia amwika mawia amwikas ni maweta kana ngalama cia mikalile siende na kwambata pamoja na amwika kukosa mawia pala maweta kana Musumbi William Ruto ni wemete ni kuyanisia kiu na kuweta kana aende na kumatuva enende mwakwati wa yulu nyeta ni mwanarika ni kwa kana bo ende na kutubinia Nundu wasisia andu azumonzoza gwe na andu ako na wasisia na andu athi na kingi na tongo yala mekelelane na muma ita Musumbi itolo no mekelelane ela mana byetonana na ageno tunemekene kene choka ko unu tugegule data moikai mo atongo ye kamese mena kusobya broad based government we broad based government ino ni akutongo yani ya Kenya kana ni akumetilanya nundu asia andu azumonze bala manomuse monzo momise Mount Kenya etugegule ati Kenya ni amoko kana Kenya ni andu mo uka kabindani kala bunge mine kwa mathuma minister atatu ala Musumbi William Ruto kuendekethete madike katika nzama ya kiamba minister na ni anyanye mavakuve ma Musumbi thumu ya Uhuru Kenyatta amwe kasima iweta kana Ruto to kuthukuma na enendi mwakwatu wa yolo na ti hasla ala wakuni amaleve madike serikali evindane ya unyuvani andi ya kwanza anumuzi alama ritaye manengwa miamela wathete youth Mutaikagwe ula bilionea wa COVID ndio wetu kwa agriculture bala ng'ombe siende otono nienda kwa shua Kenya nisiatela imu ng'ombe zila sikwao atatuasa ni wamana Mutaikagwe ola wendekethe kutuika minister muvyani wa uimi na withia wa Indo William Kabogo ola wendekethe kutuika minister mekumukanile na maundu mambatuku ana Lake Nyajui ola wendekethe kutuika minister watandile na Iwanda mamboga ne madhiwe aina mama mboga madhito wewe kwendio manzo baba boga we na 3.1 billion account ini baba boga mungani huyo Kabogo tajiri tezo anengo yabyeba kuya ndo modhina asomu siana zito Kenya ndo kisoma tusoma hato byeba kumana no thukumi uwa serikali ya Kenya kwanza kulea kuyanisa mawatho mayo pamoja kulea kwithukise mwenendi ya mama maundu ala mweka ama weta kana maina mwekio na serikali ya OU no tatu yano makaita amana Date kindu yo na senze kumana che utoto wa kindu kingi kikwetwa shisha. Kyo kikwetwa shisha nenda kumutabesia ba kana kindu chu oyu ni chambe yako ita ng'ombe bandu bo ita ibeti. Sisi aye mana mazibitali si ito mana mpaka ziana ikinenzidi skulu ita atwe kacha ita ng'ombe. Akenya ni na kule patone katizo mbani ito no cha serikali ino. We ta leadership ya youth ya Kenya. Tuli na utanu ne kila serikali ino yendezi. Tilivote Blingo Mobomo Tongoi TV Nito Onesmus Chalo.